HUET označava Helicopter Underwater Escape Training, odnosno to je tečaj koji vas osposobljava da preživite pad helikoptera u vodu, bilo to more, ocean, rijeka ili jezero, nebitno. Pogrešno se smatra da je ovaj tečaj namijenjen isključivo offshore djelatnicima. Međutim, svrha ovog tečaja je da vas osposobi da preživite pad helikoptera u more, te samim time svi oni djelatnici, bez obzira u kojoj industriji i u kojem svojstvu, koji putuju na svoje radno mjesto sa helikopterom i on u trenutku tog leta leti iznad vode, moraju položiti ovaj tečaj. U ovim video uputama obradit ću teorijski dio ovog tečaja. Cilj ovog tečaja je da na kraju demonstrirate da ste stekli znanje i vještine koje su potrebne da ispravno reagirate i preživite pad helikoptera u more i da ste nakon tog pada sposobni pobrinuti se za sebe i za druge preživjele sve dok do vas ne dođu stručne, kvalificirane osobe službe za traganje i spašavanje. Letjelice koje se najčešće koriste u offshore industriji su Dolphin, Bell 212, 412, ovdje imate na slici 222 Bell, Puma i Super Puma, Sikorsky S-76 je također čest, Sikorsky S-61N, ima tu raznih modela, međutim ovi su najčešći. Evo kako izgleda Super Puma. Evo i Sikorsky S-76. Uočite sad da je njegov stražnji, odnosno repni rotor potpuno slobodan, nema nikakvu zaštitu u krugu njegove rotacije. I iz tog razloga službe za traganje i spašavanje preferiraju ovaj model helikoptera jer vidite da je njegov stražnji rotor, repni rotor, zaštićen u sapnici i samim time se povećava zaštita onih ljudi koji su oko samog helikoptera koji se spašavaju ili koji trebaju biti spašeni. Bez obzira koji model helikoptera imali, svi oni, bez obzira gdje i kako su proizvedeni, imaju neke generalne, odnosno klasične karakteristike. Za početak to je turbo-osovinski motor. Onda imamo AFR. AFR vam je oprema za instrumentalno letenje. Većina komercijalnih letova vam je AFR, to znači da je pilot odobren da leti kroz oblake, ako ćemo tako nazvati, odnosno leti samo uz pomoću informacija koje dobiva sa instrumenata koji se nalaze ispred njega. Tako da kada onim komercijalnim letovima vidite da piloti imaju prozore naprijed, ti prozori su više psihičke naravi nego fizičke naravi kako bi putnike umirili činjenica da oni gledaju, odnosno vide što je oko njih, međutim oni odista lete koristeći instrumente i ravnaju se po instrumentima. Ti prozori i sam vizualna orijentacija okolo im nije toliko bitna. Dalje, mora imati minimalno 2 člana posade. Naravno, tu ovisi o veličini samog helikoptera, ali minimalno 2 člana posade. Također, helikopteri moraju imati neko sredstvo koje će ih održati na površini mora. To su neki zračni baloni sa strane koji se mogu napuhati automatski ili na komandu samog pilota, koji će održavati helikopter na površini mora. I finalno, svaki helikopter mora imati neku opremu, neke uređaje pomoću kojih može stalno nadzirati, kontrolirati svoju poziciju u odnosu na zemlju, na svoje koordinate iznad zemlje. Evo kako vam izgleda ta ploča sa instrumentima ispred. I sad tu imate neke razne podatke koji recimo neko ko je pilot razumije, nas tu puno ništa nam to ne pomaže, možda eventualno možemo raznaznati ovo ALT da označava visinu, ova središnja plavo-crna
plavo bi trebalo biti nebo, a dolje crno bi trebalo biti zemlja, tako da bi uvijek helikopter trebao biti okrenut, tako da je plavo gore, a crno dole. Evo recimo na ovom ovdje prikazu, evo ovdje vidite. Evo ovdje imate i kompas, sjever, jug, istok, zapad, to isto znamo. I to je više manje to što mi kao, možemo reći, civili možemo znati sa ove instrumentalne ploče, međutim, kao što vidite, to ima dosta, ima gorivo, ima svjetlo, pokazivači, imate ovdje, vidite, i GPS, ima ovaj pusto, ima nekih 8 lampica, i ovdje još 4, ima puno lampica koje valjda, pretpostavljamo, svako svjetlo označava nešto. Kažem opet, pilot helikoptera od toga svega razaznaje i to koristi za sam let, međutim, nama to ništa tu sad ne igra ulogu, tako da možemo nastaviti dalje. Što se tiče nas, mi moramo prije samog leta biti sposobni za let. Da li smo sposobni za let označava da smo se dobro naspavali prije samog leta, da smo sposobni za let u zdravstvenom smislu i psihičkom i svakom drugom smislu, da nosimo sa sobom svu našu opremu koju ćemo koristiti. Na primjer, radnik na platformi bi trebao ponijeti svoj kombinezon, radne čizme, rukavice, ili bi trebao dobiti informaciju da će tu opremu dobiti na samoj platformi. Morate imati neki dokaz pomoću kojeg možete se identificirati, to je minimalno putovnica, važeća putovnica naravno, i doći ranije ili makar na vrijeme. Što se tiče helikoptera, za razliku od leta avionom, kad se važe samo vaša prtljaga, kod helikoptera se važete i vi i vaša prtljaga. Razlog zašto se važete i vi i prtljaga, da bi pilot mogao dobiti informaciju koju težinu ukupnu on prima u svoj helikopter. I na temelju te težine on procjenjuje koliku snagu mora upotrijebiti da bi dobio onaj inicijalni, kako bi rekla, poriv prema gore, kako bi se helikopter uzdignuo u zrak. Zbog toga je jako važno da zna težinu. Imate dosta dokumentaraca na televiziji gdje su se prije 15, 20 i više godina dešavale nesreće samo zato što piloti nisu dobili adekvatnu informaciju o težini putnika i prtljage koje imaju. Evo, zadnji dokumentarac koji sam ja vidjela, bila je informacija da je pilot dobio da će putovati 75 putnika sa njim. I on je to uzeo u prosjeku 75 kg. Računa je po prosjeku, po putniku 75 kg. Međutim, nije dobio informaciju da su svih tih 75 putnika vojnici koji se transportiraju na neku određenu lokaciju. U smislu civilne službe u tom trenutku. I samim time vojnici zbog mišićne mase i jednostavno konstrukcije i opremu koju su oni nosili sa sobom su puno teži od tog prosjeka od 75 koji je on iskalkulirao i zbog te razlike u težini nije dostigao dovoljnu brzinu prije kraja piste i samim time, nažalost, avion je pao jako brzo nakon uzlijetanja i svi unutar aviona su poginuli. To je recimo jedan razlog zašto je jako važno i zašto vas uopće važu prilikom svakog leta, odnosno prije svakog leta. A posebice to je važno za let helikopterom. Sad, aerodromi više manje imaju slične restrikcije, slične zabrane, ali specifične restrikcije i zabrane koje su važeće za aerodrom koji ćete vi letjeti vam mora dati vaš agent, odnosno osoba koja vam je prodala ili vam daje kartu za let. Tako ne smijete nositi zapaljive tekućine, boju spreju, plin, kantice plina, bočice plina, gorivo, metke, pištolje, pirotehniku. Dakle, to su sve predmeti koji ne smijete imati, odnosno ukoliko ih ovlašteno transportirate, morate ih deklarirati, dobiti određenu potvrdu i morate se onda puno ranije javiti na aerodrom kako bi oni to sve mogli provući papirologiju koja slijedi uz transport takvih opasnih predmeta, opasnih tvari. Također, sami znate da imamo i sada zabranu
koju tekućinu i na koji način je možemo prenijeti, čak i to bila najobičnija voda, maksimalno je dozvoljeno, evo recimo na ovom primjeru 100 ml i to ne bilo kako 100 ml, nego moraju biti u plastičnoj transparentnoj vrećici. Ono što je pozitivno da većina aerodroma vam daju ovu vrećicu pa je možete upotrijebiti ako niste ponijeli. I mora biti zatvorena, ne smije biti prenatrpana, ne smijete nikakve oštre predmete imati sa sobom, škare, turpije. Dakle, ništa od toga ne smije ići u onu prtljagu koja ide s vama recimo. Dok međutim ona prtljaga koju prijavljivate, koja ide u prtljažnik, tamo mogu ići škare i veća količina recimo tekućine. Sad ako smo uspjeli ovaj dio preživjeti, prošli smo ove kontrole, idemo pogledati šta nam se predstavlja opasnost okolo samog helikoptera. Imamo glavni i stražnji rotor, kao recimo najvažnije opasnosti na koje ne bi trebali, odnosno na koje ne bi trebali nikad zanemariti. Druge dvije opasnosti koje su također važne su usis i ispuh motora. Tu se također ne bi smjeli približavati tim dijelovima. I ono što često se isto zanemariva su antene. Antene možete lako prepoznati, izgledaju vam kao dvije metalne šipke, dva štapa na prednjem dijelu samog helikoptera, to su vam te antene. Međutim, da bi došli u kontakt sa tim antenama morate proći ispred samog helikoptera, a prolaziti ispred helikoptera vam je zabranjeno. I morate voditi računa kako prilazite samom helikopteru, da ne bi došli u kontakt niti sa rotorima, niti sa ovim elementima koji vas mogu ozlijediti. Najčešće na komercijalnim letovima, a i u zadnje vrijeme i u offshore industriji, sam prilaz helikopteru je toliko rigorozan i toliko kontroliran da na svaku osobu koja ulazi u helikopter imate dvije osobe koje ga čuvaju sa strane. Koliko god da to smiješno zvuči, dobila sam informaciju od nekih agenata koji rade na aerodromima da jednostavno postotak nesreća, banalnih nesreća koji se događaju, da ljudi idu proći iza helikoptera, ispod repa helikoptera kako bi brže došli na drugu stranu, je toliko velik da su jednostavno odlučili da im je puno jednostavnije na svakog čovjeka staviti dva koja će ga nadzirati i gledati da on živ uđe u helikopter i zdrav, naglasak na tome, živ i zdrav, i da je to naravno puno jednostavnija procedura nego ga prepustiti ga slobodnoj volji i reći on je odrastao čovjek i on zna da to ne smije. Nažalost, svjedoci smo da unatoč činjenici da određeni ljudi znaju što se ne smije, jednostavno to naprave. Idemo dalje. Do samog helikoptera dobit ćete čepiće za uši. Poželjno da ih koristite, ali ne morate. Međutim, vodite računa da helikopter stvara preko 120, 130 i više decibela, a to je iznos decibela koji ljudsko uho ne može tolerirati bez oštećenja sluha u nekom većem vremenskom periodu, kao što je recimo 80 decibela, 70 decibela, to vam je zvuk koji kreirate kad ste u uredu, a to možete podnijeti tijekom 8 sati, tako da je poželjno da ove čepiće koje dobijete odista i stavite u uši i koristite njih kao zaštitu vašeg sluha. Sad kad prilazite samom helikopteru, najbolje mu je prići pod kutem od 45 u odnosu na prednji dio helikoptera, odnosno ovdje na slici to vam je prikazano kao bočno, s bočnih strana helikoptera. Definitivno bi trebali izbjegavati dio gdje je stražnji rotor, a ova linija crvena, te zabranjenog područja, vam počinje gdje vam završavaju vrata od prtljažnika helikoptera. Prtljažnik helikoptera vam se nalazi u njegovom repu. I tamo gdje vrata završavaju, u biti tu vam počinje zona gdje ne smijete ići. Prednji dio helikoptera također je zabranjen, pokazat ću vam poslije na slici zašto. A ovdje dok smo još na ovoj slici, ja vam samo želim reći da što se tiče ispravnog prilaza helikopteru, ako ne znate kako, pod kojim kutem, s koje strane, vodite računa da ako vas pilot vidi, vi ste cijelo vrijeme u njegovom videokrugu, od početka pa do sve do ulaza u helikopter, onda to znači da ispravno prilazite helikopteru. Ne smijete prilaziti helikopteru na način da vas pilot ne vidi. U niti jednom trenutku. Evo sad one slike. Zašto moramo prednji dio helikoptera izbjegavati? Imamo ove antene ovdje, a osim tih antena, sami ove propele,
odnosno lopatice od rotora, kad nisu u punoj brzini, zbog svoje težine, zbog gravitacije, padaju dolje. Sad, ovisno o dužini same lopatice, one mogu pasti do 20, 30, 40 cm čak, tako da one mogu biti puno niže nego što ste vi vidjeli kad je motor, odnosno rotor, bio u punoj brzini. Zato je poželjno da ovaj prednji dio također izbjegavate. U slučaju da se helikopter spusti na neravnu podlogu, uvijek ga morate napuštati, odnosno ulaziti u njega na način da se ne približavate više glavnom rotoru, nego da se udaljavate od njega, odnosno što bi rekli da idete nizbrdo, a ne uzbrdo. Ako smo čak i ovo uspjeli preživjeti i ušli smo u sam helikopter, sad u ovisnosti da li idemo u offshore industriju ili smo civili ili smo recimo doktori koji idu na otoke, imat ćemo life jacket, prsluke za spašavanje. Oni su najčešće samo napuhujući. Nemaju onaj kruti uzgon kao što ste vidjeli na brodovima ili na filmovima pa na brodovima. Oni imaju CO2 cilindre. Ti CO2 cilindri su spojeni na ove crvene polugice ovdje što vidite. I kad vi povučete ovu jednu polugu, taj CO2 cilindar napuše ovu jednu žutu komoru. Tako isto i ovdje. I uvijek imate dvije komore. Napuhujete uvijek jednu, a druga vam je kao rezerva. Dakle, druga vam uvijek stoji za rezervera, nećete napuhati odmah obe. E sad, u čemu je razlika između offshore i recimo civilne uporabe? U offshore industriji se preferira da vi nosite njega cijelo vrijeme na sebi. Cijelo vrijeme leta. Dakle, ulazite u helikopter sa life jacketom, izlazite iz helikoptera sa life jacketom i ostavljate ga u salonu u samoj platformi, dakle na samoj platformi. Dok u civilnoj službi morate provjeriti gdje se nalazi ovaj life jacket, ne oblačite ga. On će vam najčešće biti ispod sjedala. Onda samo pogledate ispod sjedala, taknete ga, bit će žuto otvorene boje ili ovako plave, ali češće žute, narančaste, tako da je više uočljiv. I čisto morate znati njegovu lokaciju, ako ga po potrebi trebate navući, a navlači se jako jednostavno, on je u biti kao prsluk. Vidite, ovdje imamo ovu kopču, kad ovu kopču otvorimo, ovdje ide jedna ruka, druga ruka, oblačimo ga kao najobičniji prsluk. Ako letimo iznad vode, čija je temperatura toliko hladna da može ugroziti naše šanse za preživljavanjem, onda ćemo dobiti i termozaštitno odijelo ili suho tranzitno odijelo. Razlika između termozaštitnog odijela i tranzitnog odijela je da tranzitno odijelo nas štiti samo od vode, da se ne smočimo, dok termozaštitno odijelo je deblje i ima termozaštitu. Tako da u biti za ovo odijelo bi trebali ispod obući još par slojeva odjeće kako bi kreirali termozaštitu, odnosno smanjili gubitak tjelesne temperature. Na sjedalu će nas dočekati štitnici za uši. Možemo izvaditi one čepiće koje smo dobili, a možemo samo priko njih staviti još i ove. U nekim modelima helikoptera imat ćete i mikrofon i zvučnike pomoću kojih možete komunicirati sa pilotom, međutim vodite računa da je to jednosmjerna i kontrolirana komunikacija od strane pilota. Tako da je pilot taj koji određuje hoće li vas on čuti u svojim slušalicama ili neće. Odnosno, vi možete pričati koliko god vam duša želi, ako on vas nije upalio onaj svoj botun, on vas ne može čuti. Dok međutim vi njega ne možete ugasiti, vi njega uvijek čujete. Poželjno je prilikom uzletanja i sletanja da ne komunicirate uopće nikako, niti u mikrofone, niti između vas, kako bi pilot mogao što bolje čuti kontrolnu službu, odnosno kontrolu leta, odnosno radio operatera na platformi koji mu daje jako važne upute kao što su kretanje, odnosno strujanje zraka oko helideka, vremenske prilike, gustoća, tlak, vlažnost, temperatura. To su sve neki podaci koji pilotu govore kako najsigurnije procijeniti kut prilaza lokaciji gdje će spustiti svoj helikopter. I naravno sigurno vas dovesti na vaše odredište. Sad, kažem, ako smo i to sve uspjeli preživjeti i sretno smo se ukrcali u helikopter i obukli i provjerili sve, ispred nas ili sa strane imat ćete ovu sigurnosnu karticu koja se tiče točno tog modela helikoptera
I tu sad morate proučiti osnovne napomene, ali jedna od najvažnijih su izlazi za bijeg. Izlazi za bijeg su naznačeni na ovoj kartici, evo ovdje. Imate glavne i sekundarne. Vi bi sada trebali procijeniti dva izlaza. Jedan da vam bude na onoj strani na kojoj sjedite, ne možete sjediti u sredini, dakle ili sredite lijevo ili desno. I onaj glavni izlaz će vam biti na strani na kojoj sjedite. Odnosno, ako sjedite lijevo, glavni izlaz će vam biti lijevo. A drugi rezervni izlaz morate provjeriti na desnoj strani, u slučaju da lijeva strana bude blokirana. I onda sad čisto vizualno pogledajte gdje bi vam ti glavni i rezervni izlaz bio i kako se aktiviraju. Kako se aktivira mehanizam otvaranja vrata ili prozora, bit će vam rečeno za vrijeme briefinga prije samog leta. Tu vam moram naglasiti da se ne odupirete činjenici da iako ste letjeli u prekjuče i ne želite slušati taj briefing, on vas opet tjera da dođete na taj briefing. Ukoliko niste letjeli u razmaku od 24 sata helikopterom, morate slušati ovaj briefing. Tu će vam reći neke važne čimbenike o tom helikopteru, koje su procedure, koje je ponašanje u helikopteru i bez obzira letjeli 1 put ili 100 puta ili 1000 puta istim helikopterom, važno je da slušate te upute. Jer je pilot taj koji najbolje zna svoj helikopter. Vi ne znate da li je on promijenio brtvilo na vratima, da li je promijenio neki element, neki uređaj, neku karakteristiku tog helikoptera, zbog čega se helikopter sada, danas, drugačije ponaša u odnosu na prekjuče kad ste vi letjeli s njime. Nemojte uzimati zdravo za gotovo, samo zato što ste jučer upalili, da će danas upaliti. Sami znate da to tako ne funkcionira. Svaki dan, safety first, sigurnost na prvom mjestu. Neće biti vaša dužnost da upotrebljavate ili koristite pribor prve pomoći ili da gasite požar, ali u slučaju da je pilot onesposobljen, bilo bi poželjno da čisto vizualno odredite lokaciju pribora prve pomoći i aparata za gašenje požara, tako da u slučaju potrebe i iznimne potrebe vi možete reagirati. Isto tako, to posebno vrijedi za ovaj uređaj ELT, Emergency Location Transmitter. Ako znate EPIRB iz pomorstva, ista funkcija, isti princip je i u helikopterima i zrakoplovima. Dakle, to je uređaj koji emitira signal za navođenje, odnosno našu poziciju, odnosno njegovu poziciju, ako smo mi blizu njega još bolje. I služba za traganje i spašavanje može iskoristiti njegov signal kako bi došli do osoba koje su unesrećene, odnosno osoba koje treba spasiti. Također, neki helikopteri su opremljeni i sa CPI, Crash Position Indicator, da, točno je, CPI, Crash Position Indicator. To mi je uređaj koji nema neke veze s vama, a niti sa pilotom puno. Njegova glavna svrha je da detektira neko kretanje ili neki pomak koji nije prirodan helikopteru i da na njega reagira na način da odašilje svoju poziciju. Kažem još jednom, ti uređaji nisu naša dužnost, aktiviraju se sami od sebe ili u kontaktu sa morskom vodom, ili će ih pilot aktivirati po potrebi, a opet s vaše strane vi nemate šta s njima, ali ako su fizički locirani unutar same kabine i mobilni su, a pilot je onesposobljen, poželjno da ga ponesete sa sobom. Ali ako zbog panike i bilo kakvih drugih problema, dezorientacije i jednostavno brzine koje morate upotrijebiti da bi napustili helikopter, ne možete ponijeti, nemojte se brinuti, samim time što helikopter tone u more ili vodu, u kontaktu sa vodom će se aktivirati uređaj. Na samoj sjedalici imate i sigurnosni pojas. On može biti na 2 točke, na 3 točke ili kao što vidite na slici na 4 točke zaključavanja. I sad ova kopča je jako jednostavna za uporabu i poželjno da je testirate par puta kako se otvara. Sad, ako se najavi pad helikoptera, jako je važno da držite jednu ruku na ovoj kopči i ne otvarate je, sve dok niste sigurni da možete izaći iz helikoptera.
Ali morate držati ruku na kopči kako bi je mogli, odnosno kako je ne bi morali locirati, nego da imate odmah ruku pokraj mehanizma. Ova ovdje na slici se aktivira tako da se okrene na jednu ili na drugu stranu u bilo kojem smjeru i onda 3 ispadaju, a jedna, naravno, na njoj ostane fiksirana ova kopča. Imate još neke razne modele gdje pritisnete ovaj botun u sredini i onda se na istom principu oslobode se 3 remena, a jedan ostane fiksiran. Kažem još jednom, kad sjednete u sam helikopter, vežite se i odvežite se par puta, testirajte kopču da je sve ispravno. Što se tiče opasnosti u kojima se helikopter može naći, statistike su nam rekle, odnosno pokazale, da su sljedeći faktori uzrokovali više problema osobama u incidentima kad je helikopter pao u more. Pod broj 1 to je panika. To je klasičan problem, svi ga znamo, često vidimo na vijestima da u trgovačkom centru se odlomi komad stropa, a ozljede koje 100, 200, 300 ljudi ima su nagnuće, slomljena ruka, slomljena noga, odnosno ozljede koje nemaju veze sa stropom koji je pao, s komadom stropa koji je pao, već sa činjenicom da 200 ljudi u jednom trenutku trene prema vratima od 2 puta 2 metra. A to je panika. Tako da, ukoliko uspijete ne paničariti u slučaju nesreće, automatski se povećali šanse svoje za preživljavanjem 50%. I to minimalno 50%. U krajnjem slučaju, ako imate izbor između vaše reakcije i nikakve reakcije, a niste sigurni da li ćete ispravno reagirati, najbolje da ne radite ništa i samo čekate da neko upravlja s vama. To je opet puno bolje od osobe koja paničari. Drugi problem je dizorijentacija, dakle, gubitak orijentacije u prostoru. Odnosno, osobe zbog leta i zbog pada i zbog okretanja samog helikoptera ne znaju više gdje je gore, dolje, lijevo, desno i zbog toga je jako važno da ostanete u svom sjedalu. Jer ako ste vi sjedili u helikopteru dok je sve bilo normalno, lijevo, na sjedalici broj 3, i niste se otkopčali, šta god da helikopter napravlja, koju god da kretnju napravlja, vi ste u sjedalici 3 lijevo. I vaš glavni izlaz je lijevo, 2 sjedala ili odmah pokraj vas. Ako se vi otkopčate, vi gubite sve. Vi sad morate povratiti nazad svoj osjećaj u prostoru da bi mogli ispravno reagirati. Samim time, ako ostanemo u sjedalu, sve dok nismo osigurali da negdje možemo izaći na sigurnije mjesto od nesigurnog koje je unutar helikoptera, možemo dovesti sebe u nepotrebne probleme. Treći problem je neznanje ili zanemarivanje nekih čimbenika koji se tiču sigurnosne opreme i preživljavanja i procedura preživljavanja. Što to sad znači? Recimo, pilot vozi grupu iskusnih pilota. Koliko god da to zvuči super, taj helikopter sam po sebi ima neku svoju proceduru. U slučaju nesreće, ta se procedura mora poštovati, a ne da neko sad kaže, ja sam u onoj mojoj školi, u onom mom helikopteru shvatio da je ova druga procedura puno bolja, ajmo nju izvesti. Samim time, kad se nešto novo, neočekivano, a već je osoba u stanju šoka i sad se to na njega nameće, jedina opcija je da krene u paniku. Ne postoji sigurnosna procedura koja će vas ubiti. Postoji možda malo slabija ili malo bolja sigurnosna procedura. Ali nema one koje će vas ozlijediti, nema one koja će vas ubiti ako je poštujete. Tako da u slučaju nesreće nije pravo vrijeme da vi ili bilo ko drugi u smislu vašeg iskustva kažete ajmo probat ovo, ajmo probat ono, ako već postoji određena procedura. Vrijeme gdje se iskazuje bolja procedura za određenu nesreću je u kontroliranoj prostoriji kad je sastanak prije leta, kad su dogovori, kad su pregovori, kad se same te procedure kreiraju ili kad se ažuriraju. Kad je stvarna nesreća, uzme se špranca A, B, C, D i ako je žnj bolje, nema veze, radimo A, B, C, D kako bi spriječili paniku. I zadnji problem je nedostatak razumijevanja izlaženja iz helikoptera pod vodom, odnosno iz bilo kojeg tijela, predmeta
kao što su automobili, recimo pod vodom. Što to znači? Ako mi želimo otvoriti vrata ili prozor pod vodom, da bi mi to uspjeli, a da kad mi otvorimo vrata ne idu prema nama, ne izbiju se prema unutra, tlak s jedne i s druge strane vrata ili prozora mora biti isti. To znači, ako helikopter tone, voda je s vanjske strane i ona stvara tlak na helikopter. Dok god helikopter se napuni vodom, do te mjere da je prozor s jedne i s druge strane pod vodom, mi nećemo moći otvoriti vrata niti prozor prema van. I ako pokušamo otvoriti vrata, sila tlaka vode će nam gurniti ta vrata i prozor prema unutra i možda nas čak ozlijediti. I to ljudi zanemaruju, zaboravljaju i onda dolazi do nepotrebnog problema, odnosno do gubitka stabilnosti konstrukcije samog helikoptera zbog tog porasta tlaka i naglog ulaska vode kroz taj otvor koji smo prije vremena otvorili. I samim time dolazimo do zaključka da je preživljavanje ovisi o znanju, treningu, pripremi, odnosno osposobljenosti i finalna stavka je stav. Jako je važno imati ispravan stav prema ovim procedurama. Sami znate da imate puno ljudi, evo možete sad i pogledati oko vas ili vanka dolje na ulicu, bilo gdje ili oko platforme, okruženi ste ljudima koji su svi stariji, više manje 20-25 godina, možete ih naći negdje oko sebe i svi su oni položili CPR, pružanje reanimacije. A sad ako zamislite iskreno koliko od tih ljudi će odista pružiti čovjeku kojem treba CPR tu radnju reanimacije. A koliko od njih će stati 2 koraka nazad, prekrižiti prste i reći aj molite neko drugi, molite neko drugi, molite neko drugi. A svi imaju i znanje, i trening i osposobljeni su. A čak i ako nisu pomorci, išli su na vozačku, odslušali su prvu pomoć. Ili u srednjoj školi neka zanimanja čak imaju prvu pomoć. Dakle, svi više manje, ako su stariji od 20-25 godina, znaju kako se daje reanimacija, a od 10 ljudi možda bi 2 odista i dalo nekome reanimaciju, a ovih 8 bi stalo sa strane i fali im stav. Ako idete u offshore industriju, više niste civili, vi ste pomorci i vaš stav više tu nije izbor. Vi morate pružiti pomoć. Ako je vaš stav da vi ne želite pružiti pomoć crncu, bilcu, Filipincu, onda brod ni platforma nisu mjesto za vas. Što se tiče procedura, emergency procedura, helikopter se može spustiti na površinu mora ili oceana na 3 načina. Prvi je kontrolirano, drugi je polukontrolirano i treći je nekontrolirano. Što znači kontrolirano? Helikopter padne na površinu mora na kontrolirani način. Kako je to izveo? Piloti su više manje osposobljeni, a pogotovo oni iskusni, da iskoriste svojstvo autorotacije. Što je svojstvo autorotacije? Kad helikopter, odnosno kad pilot želi da se helikopter uzdigne sa tla, on stvara struju zraka prema dolje i pomoću te struje zraka, kad ona poništi težinu samog helikoptera, cjelokupnu težinu helikoptera, helikopter se uzdiže. Ukoliko dođe do kvara na strojevima i helikopter počne padati iz zraka prema dolje, sad struja zraka, činjenica da helikopter pada, jednostavno ima struju zraka, to vidite kad neko pada sa padobranom, sad ta struja zraka gura te lopatice rotora i rotor se nastavlja rotirati i to zovemo autorotacija. I sad iskusni piloti mogu iskoristiti to svojstvo autorotacije da sigurno spuste helikopter na površinu mora. E sad, u slučaju da helikopter nastavi toniti, onda će pilot izaći vani i aktivirati splav. Ali u krajnjem slučaju ovakva situacija za nas nije toliko opasna, jer kao što vidite ovdje iz prikaza ove lijepe animacije, glave su nam vanka vode, a oko glave dobivamo zrak, kisik, što nam je biti najvažnije, a voda i hrana to tek poslije dolazi u igru. Tako da u ovakvoj situaciji više manje možemo bez problema preživjeti ako nismo paničarili, ako nismo ne poštivali pravila i ako smo slušali sve i nismo izgubili orijentaciju u prostoru. U ovakvoj situaciji pilot će također aktivirati ove zračne balone
koji se mogu aktivirati u kontaktu sa morskom vodom sami i one će također održavati helikopter na površini mora. I kao što sam rekla, ako pilot procijeni da će se helikopter prevrnuti ili da će doći do nekih dodatnih problema, onda će izaći van i aktivirati splav. Za razliku od onih splavi koje koristimo na brodovima, onaj nema kanopi. Ova splav nema kanopi, ne aktivira se šator automatski, nego se mora poslije sam postaviti. Ulazite jedan po jedan unutra, kad uđete unutra aktivirate samo jednu zračnu komoru od life jacketa i morate skinuti cipele, sve oštre predmete kako ne bi probužali splav. Kod polukontroliranog, vidite sad ste već pocrvenili, sad već nije baš 100% u redu. Događa se to da je zbog rotora i motora i svih tih težina koje kad se helikopter nalazi na površini mora su locirane na vrhu i zbog gravitacije, helikopter se okrene za 180 i sad u ovom položaju pluta ili polagano tone. Sad, ako se prisjetimo one 4. stavke, što je statistički najveći problem, mi sad ovdje fizički moramo čekati da nam se noge smoče kako bi otvorili prozor. I tu je biti najviše problema jer ljudi se ovdje otkopčaju, odu ovdje gore gdje su sada noge i sad računaju, evo sad ovdje ima zraka, mogu još tu čekati uru vremena, ali sad je problem što vi ovdje sad morate zaroniti, pronaći izlaz i to ne bilo koji, nego izlaz koji znate otvoriti ga i izaći vani. A to je već egzibicija. Tako da u ovom položaju trebate ostati vezani kad prozor ili vrata i s jedne i s druge strane bude potpuno pod vodom, otvoriti i izaći vani. I tek onda se otkopčati. Otvoriti i onda otkopčati pojas. Sad neko će reći koliko to traje, koliko ja moram držati dah, to je 15 minuta ili dok voda dođe do tu, helikopter će potoniti 10 metara, to je čisto fizika. Ako ovdje ima zraka, zrak, to je kao balon ne može potoniti. Ne može jednostavno ova količina zraka unutra da ga težina helikoptera nulira taj zrak na način da helikopter još da nije potpuno napunjen vodom da potone na 10 metara. To je jednostavno fizički nemoguće. Dok god u helikopteru ovdje ima zraka, 20-30%, on će više manje plutati ili će biti na nekoj maloj dubini, cirka 2-3 metra, a sa 2-3 metra možete izroniti i isplivati vani na površinu bez problema. S tim da ovdje moram naglasiti, u ovakvoj situaciji jako je važno da svoj prsluk za spašavanje ne aktivirate dok ne dođete na površinu. Ne smijete ga aktivirati prije. Jer na površini može plutati gorivo, a gorivo kao što sami znate gori i gušće je, dakle pluta na površini i gori. I tako ako vi aktivirate life jacket, izađete gor, a oko vas plamen, vi više ne možete zaroniti. I onda morate skinuti life jacket, tako da je puno jednostavnije izaći vani, vidjeti da li je sve u redu i ako je sve u redu aktivirati life jacket. A ako nije, pljuskat oko sebe, krenuti u nekom pravcu i udaljiti se od tog zapaljenog goriva. Vodite računa da ispod sebe imate cijeli ocean, tako da ne možete se zapaliti. Međutim, također pripazite da ne smijete usta otvarati slobodno i uzimati, odnosno gutati zrak. Nije problem ako udahnete, odnosno nagucate se vode. Nije problem ako se nagucate plina. To sve možemo kompenzirati, to sve možemo iskažati, izbaciti. Problem je ako udahnete plamen. Ako udahnete plamen, to je priča završava. Spalili ste sebi dušnik i tu više niti možete zaroniti, možete disati normalno, ni ništa treće. Tako da kad izađete vanka, pljuskajte sve oko sebe, budite sigurni da ne možete udahnuti plamen i krećete se u jednom pravcu, možete se i vrtiti pa pljuskat okolo u kružnoj rotaciji. Imate te razne tehnike plivanja koje se u biti vježbaju u bazenu, pa neku od 6 mogućih upotrebite u takvoj situaciji. I zadnji je nekontrolirani, to je kad pilot potpuno izgubi kontrolu nad helikopterom i onda helikopter padne u površinu mora kao kamen, raspadne se na neke osnovne dijelove i tu sad ovisi o sreći hoćete li preživjeti ili nećete. Evo. Kako to izgleda. Sad, ako je helikopter pao na površinu mora kontrolirano ili polukontrolirano, u takvoj situaciji vi ćete možda morati iskoristiti izlaze u nuždi. Ne one standardne izlaze koje ste koristili za ući i izaći iz helikoptera, nego izlaze u nuždi. Imamo 3 vrste. Imamo prozore u nuždi,
imamo push-out prozore, odnosno izgurni prozore i vrata u nuždi. Emergency windows i emergency doors su isti. Karakteristika im je ista. Kad aktivirate mehanizam, napravite 2 odvojene radnje, prema vani izbacujete i staklo i okvir vrata ili prozora. Dok kod push-out Windowsa imate jednu gumu, jedno brtvilo na rubu samog stakla prozora, ako ćemo to nazvati staklo, nije staklo, da znate perceptirati, nazvat ćemo ga staklo. I sad kad vi povučete tu gumu, odlipite i gurnete laktom, vi izbacivate samo staklo, dok okvir ostaje na samom helikopteru. I to je ta osnovna razlika između emergency i push-out. Emergency Windows, emergency doors, kad aktivirate mehanizam, i okvir i staklo, ako ga ima na vratima, izbacuju se prema vani. Dok kod push-out Windowsa samo staklo izbacivate vani, okvir ostaje na samom helikopteru. Sad, uspjeli smo izaći vani, uspjeli smo aktivirati life jacket, preživjeli smo sve to skupa i sad čekamo službu za traganje i spašavanje i još uvijek smo u opasnosti. Ali sad nam ta opasnost više ne predstavlja niti helikopter, niti zapaljeno gorivo, niti meduze, morski pasi, pirane i slično, već mi sami. Često služba za traganje i spašavanje dođe 5, 10, 15 minuta nakon pada helikoptera i ne nađe nikoga. Zato što ljudi ne poštuju činjenicu da su oni mala tvornica sa puno malih uređaja. I ta mala tvornica sa puno tih malih uređaja funkcionira na jednoj optimalnoj radnoj temperaturi, a to je 37 stupnjeva. Ako se vi kupate u moru od 20-25, to je vama super. Vašem tijelu je drago što je to vama super, ali njemu to nije super. Njemu treba optimalna radna temperatura od 37 i sve što nije 37 njemu ne paše. I on će na tu drugu temperaturu reagirati sa šokom. Što je manja razlika u temperaturi, to će šok naravno biti manji. Međutim, što je veća razlika u temperaturi, to će šok biti veći i brže će nastupiti jedan refleks koji se zove mammalian diving reflex. Nažalost, nemam ekvivalent na hrvatskom jeziku. Mogli bi ga prevesti kao efekt ronjenja sisavaca. Što je sad taj refleks? Taj refleks vam daje optimum vašeg sustava za disanje, odnosno optimizira vaš sustav za disanje kako bi pod vodom mogli ostati duže, veći period vremena. Zašto je on bitan? Ovaj refleks se događa automatski ukoliko je razlika u temperaturi veća, čak i ako niste pod vodom, odnosno stavlja vaše tijelo u stanje čuvanja energije. To vam je kao screensaver na monitoru kad vam se upali, to vam se upali vama kad ste u vodi, kad ste naglo pali u more. Sad taj screensaver koji vam se upalio rezultira da će kisik koji vi udišete, zrak udišete i uzimate kisik, neće se slati u mišiće ruku i nogu. Zašto? Ruke i noge vam nisu potrebne za život. Ruke i noge povećavaju vašu financijsku vrijednost, ali vašu vrijednost kao čovjeka, vaše ruke i noge tu ništa ne znače. Apsolutno ništa. I samim time, kad mozak vidi da ste vi ugroženi, on će štititi vas. Međutim, on vas ne perceptira kao nešto sa rukama i nogama, nego on smatra da ste vi, vaša glava i vaša prsa, trup, ti unutrašnji organi minus ekstremiteti. Sad, što je tu problem? Zašto tu sad moramo to poštovati? Kad mišić u ruci i nogi ostane bez kisika, on se zgrči, a to ste sigurno već jedan put doživjeli kad ste kupali se u moru. I što ste napravili kad vam se mišić zgrčio? Da li ste nastavili dalje plivati, sve super? Ne, stali ste, malo ste istegli nogu u ruku, to sad istezanje je čisto da vam brže prođe bol, ali vi ste već napravili nešto da vam grč prođe, a stali ste se umarat. Čim ste vi stali se umarat, vi ste smanjili amplitudu svog disanja, odnosno povećali ste količinu kisika koje vaše tijelo može obraditi. A čim se poveća količina kisika koje vaše tijelo može obraditi, onda mozak vidi da ima dovoljno kisika za sebe i za ekstremitete. I onda opet pusti kisik u mišić ruke ili noge i onda se vaša ruka i noga oslobodi od grča. Međutim, ako vi padnete naglo u more i 2 metra od vas je splav
i more recimo 10-15 stupnjeva i vi se želite šta prije dočepate splavi, a dišete brzinom svjetlosti, ako ćemo to tako nazvati. I vi sad plivate i nakon 10 sekundi desi vam se gorč u jednoj ruci. I umjesto da stanete plivat, umirite malo disanje, jer neće splav ako nije na otvorenom oceanu valove 10 metara, a i da jesu, onda ni da ti je 5 cm od tebe neće doći do nje. Morate se umiriti disanje, ne sad po ure, ali umiriti disanje kako bi spriječili da drugi ekstremitet se zgrči. Jer on će vas se zgrčiti. Jer vi ne možete svom mozgu dokazati, meni treba moja ruka. Ja sebe ne volim kad nemam jednu ruku, drugu ruku ili dvije noge. To u krajnjem slučaju njega niti ne interesira. On štiti vas, a za njega ste vi glava i trup i unutrašnji organi. Ima li vi ruke ili noge, to njega apsolutno ne interesira. I on u takvoj situaciji neće štititi ekstremitete. Zato ih vi morate štititi i morate voditi računa o tome. Da poštujete svoje tijelo, da poštujete njegov sustav i njegovu optimalnu radnu temperaturu. I ako slučajno padnete sa broda ili platforme u hladnu vodu, a to je sve ispod 15-10 stupnjeva, da stanete u položaju kojem najmanje gubite tjelesnu temperaturu. A ne se umarat, ne krenut plivat. Naravno, vidite, čujete iznimke, imamo one budiste što su u špilji 100 godina, niti dišu, niti jedu, a živi su. Naravno, govorimo o prosjeku. Imate ronioce na dah koji rone po 5-10 minuta, imate ljude koji 10 minuta doli šetaju po dnu, kupe školjke bez boce, bez ičega na dah. To su iznimke. Mi govorimo ovdje o prosječnom čovjeku. Prosječan čovjek ne smije plivati u hladnoj vodi, mora stati, umiriti svoje disanje, inače će mu se zgrčiti ruke i noge, neće moći održavati svoje tijelo na površini mora, a još imate jedan problem, ako vi ubrzano dišete, vi izbacivate zrak i ne dajete tijelu dovoljno vremena da on zadrži taj kisik u sebi, već zadržava ugljik dioksid. I sad taj ugljik dioksid koji se stvara u vašem tijelu i zadržava se, on je teži od zraka i on vas utapa. Tako da što brže dišete, to ste teži. I to ćete se prije utopiti na otvorenom moru. Evo, sad kao sam vas prepala, idemo vidjeti koje vježbe se radi na ovom tečaju. Prvo oblačite ovo odijelo. Ima posebna procedura za obući ovo odijelo, zato što je ovo tranzitno odijelo, ima manžete, to su vam gume na rukama, na vratu i na nogama. Trebate se napudrisati, da vam je lakše. Cijela poanta tog odijela je da ne uđe voda unutra. Ako vam je prelabavo, ako vas ne stišće, onda nije dobro. Priko toga oblačite uređaj za disanje pod vodom. To vam je taj EBS oprema, pokazat ću vam poslije kako to izgleda. To nije bočica zraka, one male šta vidite kod ronioca, to je jedan drugi, to je prije rebreather, to je uređaj pomoću kojeg dišete svoj vlastiti zrak koji ste izdahnuli. I još nešto oblačite priko sebe, a to je vaš life jacket, vaš prsluk za spašavanje. Druga vježba koju radite je kako upotrijebiti splav, odnosno kako ući u splav, kako izaći iz splavi. I evo jedno trik pitanje koje mi rijetko tko zna odgovoriti. Kako bi pružili reanimaciju čovjeku u splavi? Eto pitanja. Reanimaciju u splavi. Zašto je to sad problem? Splav nema tvrdu podlogu. Nema tvrde podloge. I kako ćeš sad pružiti reanimaciju čovjeku? Djetetu je jednostavno. Djetete staviš, polegneš preko kolina, pa onda možeš stvoriti neku kontrakciju. Ali kako odrasloj osobi dati reanimaciju u splavi? Eto, to nek vam bude domaći rad. Ajmo dalje. I treća vježba je izaći iz helikoptera kroz neke od izlaza koji su vam naznačeni i zadnja vježba je da izađete kroz prozor koji vam ronioc zakaže. Uvijek kad ste na ovakvom tečaju imate ronioca koji je dodijeljen vama, koji vas čuva i brine se za vašu sigurnost. I on vam kaže izaći na ovaj tu prozor. I on vas sad čeka na tom prozoru. Naravno, neće vas čekati 5 minuta. Ako vidite da niste izašli na taj prozor, on će otići unutra u sam simulator i vidjeti što vi pokušavate. Iako moram vam ovdje naglasiti, prema međunarodnom pravilima za pružanje prve pomoći utopljenicima, ronioci, spasioci imaju zakonsko pravo, to vrijedi i za vas, i vi imate zakonsko pravo, utopljenika onesposobiti ako vam onemogućava da ga spasite. Drugim riječima,
koliko god da zvuči nekorektno, šaka u glavu pa ga onda spašavaj ako paničari i ne dozvoljavam da ga spasite. A ako vidite da ne možete ni jedno ni drugo, a počne ugrožavati vas, morate ga pustiti. Iako je to jako žao i to može vam uzrokovati i psihičke probleme, ali ako jednostavno ne može se umiriti toliko da ga spasite, a šta smo drugo napraviti, nego ga pustiti, pa nek paničari. Eto. Kad izađete iz simulatora, kad ste u bazenu, imamo dva znaka koja su klasični znakovi koji koriste ronioci. Ovaj lijevo je znak za OK, dakle da je sve u redu, a ako rukom gore dolje, lijevo desno mičete, to znači da niste u redu, da vam treba pomoć, onda doktor, ja, moji kolege ronioci, mi svi uskačemo da vam pomognemo, da vidimo šta to nije u redu. Ili naravno bilo gdje u svijetu, ako pokažete ovaj znak, svako ko je osposobljen za Hewitt ili da je ronioc, on će reagirati ispravno i pomoći vam. I sad ono što sam vam rekla, taj EBS, evo kako izgleda taj jedini EBS na planeti Zemlji koji se koristi, samo jedan proizvođač. To vam je ništa drugo nego džep, crijevo i komad koji ide u usta. Sad vi stavite to u usta i kad vam je to u ustima i niste ništa drugo takli, vi dišete normalno, ventil ide van unutra, a kad ovu crvenu ovdje kuglicu povučete, zrak koji vi izdišete ide u ovu ovdje vreću žutu. Onda bi vi po pravilu trebali uzeti jedan duboki udah, aktivirati ovu crvenu kuglicu i duboko izdahnuti u ovu ovdje vreću. I onda kad dođete pod vodu unutar helikoptera i možete još ovaj isti zrak koji ste tu izdahnuli u ovu vreću disati 3 minute. Zašto? U zraku koji mi izdišemo nema 0% kisika, već 16% kisika. Mi ne iskorištavamo u potpunosti kisik koji smo udahnuli, 16% izbacujemo vani, tako da tih 16% u ovoj vrećici žutoj nam može trajati još 3 minute dok ne dođe do nesvijesti. Tako da s ovim ovdje imate još 3 minute pod vodom, a u 3 minute tu se može desiti milijun stvari. Vi možete odvezati se, izaći van i vratiti se nazad u helikopter, opet se odvezati, izaći van. 3 minute, koliko god da zvuči malo, puno je. Jer helikopter tone u roku po minut dok se napuni vodom, to se sve događa u periodu puno manje od 2 minute. Tako da imate cijelu minutu viška s ovim ovdje uređajem. U Americi imate još i ovaj sustav sa ovim 3,5 litre komprimiranim zrakom. Međutim, u Europi vam je on zabranjen zato što 1:1.000.000 bočica može eksplodirati. I zato što 1:1.000.000 bočica može eksplodirati, onda ovaj ovdje se ne koristi. Dok su Amerikanci rekli da ih to ne smeta i onda oni koriste isto. I kod njih se to zove HED, H-E-E-D, Helicopter Emergency Escape Device. Eto. I to je zadnji slajd, završetak mučenja, evo skoro ravno uru vremena teorijskog dijela Hewitt tečaja. Naravno, jako je važno dobaviti ovaj praktični dio, da uđete u simulator, da se vas se baci u more i da se okrenete za 180, izađete vani i ako izađete vani položili ste, ako ne izađete vani niste položili tečaj.